Pemirsa, pandemi COVID-19 ngawinang akeh penegara masuk Indonesia durung mungka pariwisata majeng wisatawan mancanegara. Pelaku pariwisata merasa osah yening ius kawan pandemi COVID-19 nerus kerasayang. Sile tunggil pelaku pariwisata sane madue hotel bintang 4 ring widangan Sanur Iwayan Agus Adiputra Nguningayang, ya diasten sampun mau payung utamayang pasar lokal antuk ngewedar promo menarik taler molihang penampen sane becik hasil sane kapolihang durung presiden yang kepin prebeo operasional. Ipun Nguningayang mangde presiden yang kepin prebeo operasional ipun ngawigunayang kas internal sane sadurung nyane kapupulang nyabran bulan. Janten prebeo inucap pacang telas, nenten presiden suwe kawigunayang. Punika taler pandemi COVID-19 durung presiden kejantenang ical nyane, miwah pengerah wisatawan mancanegara durung janten presiden muali normal. Agus Adi Mausang pemargi nutup usaha sani kaduenang, boya pamutus sani becik. Yening suwe matutup rikale kabungkah pasti ke pacang suwe molihang tamiu. Antuk punike paiketan nyane kantun mungka hotel sani kaduenang, antuk ngaptiang pengerah wisatawan lokal, inggian wisatawan Nusantara wiadin saking kementerian. Parindikan sane patah taler kawedar pelaku pariwisata sane madwe resort ring Ubud Gianyar niputu Sawitri. Ipun mausang nyangkepin prebeo operasional antuk kahanan sekali mangkin jantan nenten preside kelaksanayang. Napi malih resort sane kaduenang sadurung nyane akehan nerima pengerah wisman saking Eropa miwah Amerika. Ipun mausang paiketan nyane kantun madwe dana cadangan sane kapupulang saking pikolihan nyabran warse. Nanging antuk kahanan pandemi sane nerus ngelimbak sekali mangkin kejantenang dana cadangan sane kaduenang nenten presiden yang kepin prebeo operasional. Widya Stuti Bisnis Bali Nguningayang.